Kalau dia jinjak kepada 4 juta kawairu kasihan bagi turis kita takti haka jelar joni buat haka tain seorang kepada ngitip kepada tourism ke dega Liangja nak mata ketika tain kubang orang ada kuih kesini kalau kuih berperkat bah ki beriu kin jat ika Liang ke bah kesaya ki di hakaji ni bat ki setiap sekiwa kin training ni syakmat kita ki biang ki jikli babalai itu ki sijur ki iklam a ki guide man ki homestay bat man ki tourist destination ki dan ki guide hendrai ka jing sekri jo ki kalong voluntary ki brio ki bapan ki guide ki yo kini ki argut ki la kentat man syem ya service jo ki guide bat nak tak daw ngimla ban penbor di kadang ru kajeng keli balai ingin penbiang ye CCTV mentah jan barok ki homestay ki don ye CCTV ki ini ki property pada jong ka sarkar Meghalaya ki dik la don lupa ye ki CCTV hendrai ka thain sora barok koi kari ka ba he bayar ba but kan long ru ka invasion ya ke privacy jo ki brio larani bu CCTV aman la jaka choka dan ki ba balai ingin penbian pulit laragi polis na East Khasi Hills baro ti syong lut hasora batla stem lut dak kaki kan ungul usures batang teriak balai cukup kata jaka larang ibu CCTV kat sebalai kita kapul ki balai nunggun kin re na kita mat na kin la no teknik dei ki practical realities hendrai ya ka jimpen bah ya ka tourism sector ke industry inang ele nginang upscale susu ya ki niki standard operating procedures ki jongi but there's always room for improvement ngini ai bah